Ebi bigambiro Honorable Minister Diana Mutasingwa obwabaire ali omugenyi mukuru aha mukoro gwo kwiguraho ekibiina eky'emyeto ya Mitooma ekibeetere Mitooma Young Generation Investments Limited ogukoreirwe mu mbuga nkuru eza district ya Mitooma. Group yaba itokwatira hamwe kwatira hamwe mukaba successful so nenda kubebaza tukwatine na deputy speaker yabayamba na honorable yona balopi jabantu nyokwija nomukago nyombe titi kwasa kuija Mitooma ebinyetende kampira it Adrian right Adrian wona bendinza kubuga no bwirobwe bampira banyereke kiroto cyabo nasanga nitwangane kiroto cyanze. Minister Mutasingwa asimira bebembezi ba Mitooma ahabo muganda oguhire minyeto ya Mitooma. Nenda kwebaza Right Honorable Deputy Prime Minister, Deputy Speaker olw'omulimu gwakozera tuyina kumwebaza omuntu okweyihawo miliyoni 3 akazipa nabana so tuyina kumwebaza munonga naye tuyina kwebaza na Woman MP olw'omukago ogubine. That's why mwine development erya Karyeja Benoni or chairman w'entebe ya katano ahabwa Mitooma district ashoboreire minyeto bimuha birkwenda kubayihahamuramwa nke minyeto na no kubasisira nyentya cyo kubanza okunyaga ecya kabiri obushuma ecya kashatu okuraya ecya kana eminyoto kuruzana ecya katano amakanisa n'ebiriziya bingi bikutaha mu bisiasa bingi ecya mukaga okusinda irakweta social media addiction ecya mushanju ensindo. Juliet Agasha bashisha omunyeshengerokazi ahabwa Mitooma agambire minyeto kwarkwija kugumana arebuze ekibiina kwenda ngu kitakoma omu muhanda. Niguruzayo munonga niza kurona n'aba auditors kugira ngo auditinge kugira ngo kibiina n'abantu abarwanyi biza basangeho omyaka yombisho aba bana bazakura na n'abali hansi yanyu basange kibiina cyo. The business of events management is not only lucrative, but it is also never out of season. Every day in life there is an event, be it during happiness or during sad moments. Godias turiyo muruwe or chairman w'ekibiina eki atushoboreire bimwe ahaborekereire kukora omu kibiina kyabo. Twareba ngo kuba sector twine kuregisteringa ekabaho abako kokore kitara register nyenja ke ntabasha kuja kubatenda district hano bende dushaka baje kwitwenda register something. So we say let's register this and to registeringa the URSB Uganda Registration Services Bureau but is a number registration yeah. Aga gashakwa Olivia na Sasra ahawa Tayari West agenshonga omuru Mitooma.